Dnevna doza politike. Poštovani slušalci, dobar dan. Došlo je leto, došlo je lepo vreme, došlo je vreme za kreiranje novih stranaka. A ne, ovde ne pričam o Elonu Musku kojeme sada svi trenutno pričaju, apsolutno gde god okrenete društvenim mrežama, Musk pravi treću stranku u Americi, bla bla truć. Možda ne, s time bih malo sačekao dok se vidi, čisto vam kažem moje mišljenje o tome, kratko, vrlo kratko o Musku. Da, možda prođe zato što Amerikanci već decenijama tvrde da im treba treća stranka. Ne može da prođe zato što su svi živi to pokušavali, nikom nije uspelo, jeste Musk ima para, Musk bi to možda mogao da pokrene, ali tu bi se onda našao odmah suočen sa dve velike, dve stare i ušorene stranke. Možda sad ovo što mu je ideja da se fokusira samo na par država kada budu bili midterms u Americi, gde bi možda čak i sa jednim, dva senatora uspeo da ima izuzetan uticaj u američkom zakonodavnom telu, zato što je trenutno vrlo uska većina republikanaca, ali to da vidimo tako da do tada to bih ostavio sa strane. Ono što ne bih ostavio sa strane službu koja radi. Služba uvek radi i nikad ne spava i ovde mislim verovatno na najjaču moguću službu u Evropi. Mi-5, a to je za razliku od Mi-6 koju često se ovde pominje koja je britanska spoljna služba, Mi-5 je britanska unutrašnja služba i Mi-5 radi punom parom. Da vidimo kako su krenuli da rade. Pa prvo cepanje Faražove stranke, koje još uvijek nije otvoreno cepanje, ali za sada već imamo dve stranke od toga, jedna stranka, druga stranka u povoju koji su se odvojili od Faraža. Reform se podelila, prvo smo dobili Restore Britain i Restore Britain je više poslanička grupa koja je napravio jedan od 5 poslanika Faražovih, jedan od 5 poslanika Reforma, a Rupert Lowe je jedan, znači od samo 5 ljudi koji su ušli sa Nigelom Farageom u britanski parlament, što je, mislim, zanimljivo s obzirom da je, o tome smo i ranije pričali, Farage je sa oko 4 miliona glasova u Velikoj Britaniji dobio 5 poslanika, konzervativci su sa 6,8 miliona glasova dobili 121 poslanika, što je više onako produkt britanskog izbornog sistema, većinskog, gde postoje te izborne jedinice i jednostavno čak i sa tim brojem glasova nisu mogli biti fokusirani na te izborne jedinice da ih dobiju. No, šta je problem Ruperta Lowa, to je šta je njegov problem sa Farageom? Elon Musk, već pomenjani, je napao Faragea kada se Farage nije otvoreno podržao Tomija Robinsona. Pre jednu godinu dana je bila ta priča i da ovde moramo reći, Tommy Robinson je ekstremni desničar britanski koji da, jeste ekstremni desničar, ali je jedan od ljudi koji su uporno pokušavali da skrenu pažnju na one bande silovatelja, Pakistanaca i ostalih muslimana koji su harali po britanskim gradovima. A Rupert Lowe je to izašao, on je tu zauzeo tu ekstremno desnu poziciju, čak i pohvalio Tomija Robinsona i onda je za uzvrat dobio pohvale od Muska. Šta se desi kada Musk hvali jednog od poslanika u Velikoj Britaniji? Desi se da tom poslaniku to ode u glavu. Lupilo ga ozbiljan izliv Londona u mozak i nedugo potom Rupert Lowe kreće da kritikuje Faragea, da bi mu se to onda opilo o glavu tako što ga je policija istraživala za pretnje koje je podneo protiv svojih stranačkih kolega, kao i za maltretiranje parlamentarnih službenika. Posle svega toga Rupert Lowe se odvojio, postaje nezavisni poslanik i pokreće poslaničku grupu Restore Britain, gde nema nikakve šanse da utiče na bilo šta, a na sledećim izborima Rupert Lowe i njegova Restore Britain neće napadati konzervativce koji su najveća prepreka da Farage i Reform UK postanu ozbiljna stranka, nego će napadati Nigela Faragea. Ali to nije bilo dovoljno, treba još neko da napada Nigela Faragea. Ovde dobijamo Bena Habibija. Ben Habib je do izbora bio potpredsjednik stranke Farageova, naravno Reform UK, bio je europoslanik davno dok je Farage bio europoslanik, dok im nije prošao Brexit, ali na izborima u Jedinom kraljevstvu nije uspeo da prođe. Sad, on opet stvara svoju stranku, podnosi ostavku na mesto potpredsjednika stranke gde je bio i pokreće Advance UK,
koja je partija koja je zapravo jeste stranka nastala od jedne prethodne stranke, mislim kupuju se stranke u Velikoj Britaniji kao i svuda, nije to ni za Britance ništa čudno više, i najavljuje stranku koja će biti još dešnje od Faragea i Reforma. Zašto su mu ovo uradili? Pa uradili su mu jednostavno zato što ako Farage, do koje je do sada bio najdešnja moguća stranka u britanskoj politici, imao je taj čitav brisan prostor za sebe i mogu da napada konzervativce kako nisu dovoljno desni na taj način da im uzima velike brojeve glasova, sada više neće moći. Ako ovi projekti zažive, Farage će morati da se bori na dva fronta. S jedne strane da se bori sa konzervativcima koji dalje su dominantna stranka, sa druge strane da se bori sa svojim bivšim saborcima koji su odlučili da pokrenu svoje stranke. Ali ne lezi vraž, treba neko da reši levicu. Vidite ovako, za sada laburisti, iako je su najveća stranka, su u ogromnim problemima. Keir Starmeru se dosta ljuljala većina, imao je problem sa svojim poslanicima koji tamo u Velikoj Britaniji nije da su toliko slobodno misleći koliko moraju da odgovaraju svojim izbornim jedinicama, od kojih su neke vrlo urbane, neke od njih su vrlo, da kažemo, naseljene ljudima koji su ne baš Britanci u onom tradicionalnom smislu kako ih zamišljamo, tako da imamo veliki problem i oko Gaze, plus što imamo veliki problem što ekonomske reforme mu nisu išle kako je zamišljaju, i tu onda morali su dosta laburisti da krešu ono što je njihovo, inače, što bi Englezi rekli bread and butter, ili ono što je njihova osnovna core demografija na koju ciljaju, to je ljudi slabijeg socijalnog statusa, morali su njima da ukidaju određene beneficije, i sada upravo par dana pred godinu dana vlade laburista dobili smo najavu da se formira i jedna stranka koja će biti levlja od laburista, koja će predstavljati onu pravu, istinsku socijalnu komponentu, što laburisti ne mogu nikako da uradi. Ko osniva ovu stranku? Osniva je Sultana, jedna bivša poslanica laburista, i uvek dobro poznati Jeremy Corbyn, čovjek koji je bio predsjednik laborističke stranke, koji je dakle izbačen zbog svog antisemitizma, tako da kažemo, mada bilo je to još dosta drugih stvari. Jeremy Corbyn je, recimo, kad bi Bernie Sanders u Americi bio onako pomalo antisemita zato što to mora zbog velikog broja muslimana, onda dobijete Jeremya Corbyna, znači komunistu koji uporno gleda da uzme sve glasove muslimana u Velikoj Britaniji koji nisu zanemarljivi nikako. No, šta se tu dešava? Za razliku od prethodno pominjanih desničara koji napadaju Faragea, Jeremy Corbyn će ovo verovatno uraditi malo pametnije, iako se Sultana već izletala sa imenima stranke i slično. Mislim da će ovdje Corbyn, ako odluči tako, biti faktor koji će biti vodeći za ovu stranku, zato što Corbyn je to pametno odradio. On nije krenuo direktno na poslanike, zato što on zna i viđao je, čovjek je jako dugo u britanskoj politici, viđao je kako male stranke u Velikoj Britaniji poleću i vrlo brzo sleću, ne opstaju, znači služe možda za 1-2 izborna ciklusa da nekog napadaju, to je to. Ovdje izuzetak Farage koji je isto dosta dugo u politici, ima svoj brand. Zato Jeremy Corbyn verovatno planira, i to ćemo da dosta vidjeti, da napada laburiste na lokalnom nivou, njihove odbornike, članove veća koji su levo orijentisani, kao i nezavisni, zato što znate šta, kad kažete u Velikoj Britaniji laburisti su na čelu ovog ili onog grada, opštini, slično, to nisu uvek samo laburisti, tu ima dosta nezavisnih ljudi koji su levo misleći, da ne kažemo komunisti ili muslimani, na koje će Corbyn ići da bi mogao da napravi neku srž te nove partije, koja za sada po određenim istraživanjima je na 10%, ali to je sad samo zato što laburisti toliko loše stoji, zato što ovo toliko nova priča, ali bez ikakve sumnje Corbyn će ovdje kidati na glasove laburista, i što je još bitnije za Mi5 na glasove zelenih, zato što i oni mogu samo da žongliraju sa određenim brojem stranaka, ne mogu baš da se nosi sa zelenima. Tako da, poštovani slušalci, služba ne spava, a služba kada radi, ozbiljna služba kada radi ovako. Do sljedećeg slušanja, hvala vam i doviđenja. Dnevna doza politike.